namhlanje indlela esizoyenza ngayo isifundo sethu is that sizohlanganisa both the prophetic part and also the spiritual lesson or the practical lesson engifisa siyifunde. So sizoyenza kokubili namhlanje. So the first half sobe sifunda i-prophecy, and then the second half sifunde just a very short important lesson uNkulunkulu angikhumbuze yona ngithe mangikhumbula ngabona ukuthi kubalulekile ukuthi sikhumbuza nathi ngayo. I think sike siyifunde before, or mhlawumbe I've mentioned it before, but namhlanje sizoyi-re-emphasize. Into ebalulekile bazalwane singabuyikhohlwa le kwinkolo futhi nasekufundiseni abanye abantu. Into ebalulekile yi-repetition. Mawuthi ukubuka abafundi noma abapostoli la eBhayibhelini ababe ne-success kakhulu, ababe nempumelelo kakhulu, uyobuka kuPetro nompostoli Paul, and mawubuka bobabili into ababenayo in common was the principle of repetition. Sayibona leyo nto mawufunda nje ngenza isibonelo, mawufunda ku2 Peter chapter 1 verse 12 uthi uPeter, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. Says the number. So uPeter uthi lezi zinto uyabakhumbuza abantu ngisho noba sebezazi. Siyabona leyo nto ngisho noba sebemikuzona, and uthi uma ngaba futhi angenikhumbuza ngiyiphindaphindi uthi I would be negligent. Siyabona leyo nto. So it is a negligent minister ozothi hayi abantu into ethile sebeyazi ngengiyiphinde. Kubalulekile kakhulu lebe repetition. Nompostoli Paul, he does the same thing over and over again. Mawufunda kuPhilippians chapter 3 ngicabanga ukuthi verse 1 uthi to write the same things unto you, beloved, to me indeed is not grievous, but unto you it is safe. Sayibona leyo nto. So siyathola ukuthi njalo uPaul wayenza kanjalo, wayenza kaningi. Naku 1 Corinthians 15 uthi beloved, I declare unto you the same gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you. Sayibona leyo nto. So uthi ngiphinda the same gospel eniyaziyo futhi eniyikholwayo enimikuyona. So bazalwane, repetition is very very important. Ngifisa nje siyibone leyo point. Now let us go nala Daniel chapter 11. Into uNkulunkulu ayenzayo i-repetition. Now I'm just going to go and share ama slides. Le principle le repetition esikhuluma ngayo ayiveli kuyena uPaul noma uPetro, ivela kuJesu imbala. I-principle le kaJesu uJesu wayifundisa ngayo. So uPeter yena uyibona kuJesu. Funa sibone nje lesithombe. Siyabona bazalwana ngisho Daniel chapter 2 yila uDaniel ethola khona umbono, the first time umbono lo wezizwe ukuwa nokuvuka kwemibuso until kuze kufike bani uJesu Kristu. Siyabona le bazalwana, the first time eyithola uDaniel lo mbono, and uDaniel uthola lo mbono ngoba yena seyiyakhuleka ezama ukuqonda iphupho likaNebukadnezar. So umuntu oqale wawuthola uNebukadnezar, uNkulunkulu beseyamvezela uDaniel ngoba kakulesimo besibabe kusona ke siyasikhumbula, wawuthola ke noDaniel. Then uDaniel chapter 7 uDaniel uthola the same vision ngendlela ehlukile. Yabona repetition. Ingonyama anye ibhubesi elalimele iBabylon nebhere elimele ini iMedo Persia. Sila kulomuca manje Daniel chapter 7 kuna nje sibone i-repetition. And then siyabona la isisu sani sethusi, the belly and thighs of brass yini yiGreece, and then the legs of iron imlenze ensimbi imele umbuso wani weRoma. Now last week sasifunda ngokuhlakazeka kombuso waseRoma. La wazagcina wahlakazeka wonke ngokuphelele ngo476 AD. Siyakhumbula abazalwane besifunda ngawo last week, la sibona khona
umbuso the western part of umbuso waseRoma uhlakazeka. And ngempela uyathola ukuthi nakuDaniel chapter 2 sasitsheniwe ukuthi uzohlakazeka. Sayizwa leyo nto. Manje last week siyifunda kuDaniel chapter 11. Bazalwane, ubani ukuthi izinto zikaNkulunkulu ongaziqonda. Lento ngoDaniel chapter 2 sasifunda siyatshela ukuthi umbuso ke lo orepresentwa insimbi kuthiwa uzoba divided. Siyibona leyo nto. Futhi kuzoba khona ne-mixing, ukuxubana kwani kwe-clay noma kwani kobumba nensimbi leyo. Siyayibona leyo nto bazalwane. So lento siyayithola ngempela ukuthi yenzeka, and last week sasiyifunda through Daniel chapter 11. So i-repetition nje. Daniel chapter 7 again kubonakala the same thing. Mawubuka la ekugcineni angisho ukuthi Daniel chapter 7 kuba nezilo ezine ezinkulu. Isilo sesine simele umbuso wakephi waseRoma, bese nawe uyahlakazeka ube yini, ube yimpondo eziyishumi. Siyibona lona bazalwane. Bese kuba khona ezintathu kule impondo eziyishumi ezisiphulayo kuvela uphondo ke manje lolu phondo oluncane okuyilona phondo olusimise kabi la emhlabeni, esazi ukuthi limele ini, ibandla li-Roman Catholic Church. Siyibona lona bazalwane, lolu phondo oluncane salibona na last week. So liqala ukuvela all the way from Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8. uNkulunkulu repeater the same thing. Siyibona leyo nto hamba ngolayini ofanayo. Uqala kuba khona ini, kuba khona inqama, siyakhumbula, the ram, then kube khona ini, impongo, the he goat, and then siyakhumbula ukuthi emva kwempongo manje kuvela uphondo olukhulu leli lukwimpongo okumele ini, umbuso waseJapan waseGreece. Uphondo olukhulu Alexander the Great uyafa, ubuse ama-generals wakhe awu-4. And kuDaniel chapter 11 uthola the same thing, the 4 points agcine sekuyi-2 points kuphela, the north and the south. Siyakhumbula. Now kubalulekile bazalwane ukuthi sithole ukuthi mayiqhubeka zonke lezi prophet maziqhubeka into ezihlala kuyona kakhulu zihlala kulo mbuso waseRoma, umbuso obuphapha. Ngoba emva kwalokho lapha kuDaniel chapter 8 sake sayifunda ngobubanzi bazalwane ukuthi kuDaniel chapter 8 lolu phondo oluncane limele nakhona futhi umbuso waseRoma, Roman Catholic Church, Daniel chapter 8. So kugcina ngayo ke and then obviously kuba khona ukwahlulela okwenzeka ezulwini, kodwa futhi nalapho kusekhona lokwahlulela lolu phondo oluncane lusenjani, lusekhona. Na kuDaniel chapter 11, kuDaniel chapter 11 last week sangena kancane kumbuso obuphapha kathi sifunda ngani, ngeyintshutshiso. Sayizwa lento bazalwane. Now kumele siqonde ukuthi according to Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, lo mbuso obuphapha uqhubeka kuze kube sekupheleni, nasekupheleni futhi wona oshushisa abantu bakaNkulunkulu. So nakuDaniel chapter 11 umbuso obuphapha kumele sikulindele ukubona kuze kube sekupheleni. Asikwazi ukubona nje ubese uphinde yanyamalala, ngoba kuzo zonke le ndawo umbuso obuphapha ukuhlangana kwensimbi nobumba, lapho ukuhlangana kwezombusazwe nezenkolo. Sayizwa leyo nto bazalwane. Lokho kwenziwa ini? Kwenziwa ibandla iRoman Catholic Church, and kuthiwa lokhu kuqhubeka kuze kube sekugcineni futhi kuhleshulwa kungengasandla somuntu. Sayibona leyo nto, uNkulunkulu okuhlephulayo. Daniel 7 same thing, Daniel 8 into eyodwa futhi uphondo oluncane kuthiwa luyahleshulwa kungengasandla somuntu kodwa uNkulunkulu oqedayo. So uqhubeka kuze kube sekugcineni la uqedwa uNkulunkulu. So nakuDaniel chapter 11 silindele ukubona umbuso wobuphapha uqhubeka kuze kube sekugcineni. Ngicela siyigcine leyo nto bazalwane emqondweni yethu, ngoba la sifike khona namhlanje ithanda ukudida kancane kubantu abaningi, but bengamele ngabe yasidida ngoba uNkulunkulu, ngoba wayesazi ukuthi kungenzeka sidideke la kuDaniel chapter 11, uqala wasinikeza imap. Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8 yimap esihamba ngayo. Siyayibona, sesiyazi sifunde ukuthi kodwa kumele kuphele kanjani ngoba sesinikezile uNkulunkulu kwaze kwaba sekupheleni. Now asiyeni ke kuDaniel chapter 12 into engifisa siyibuke. So point number 1 kule ngxenye le yesiprofeto esiyifundayo, kule ngxenye yesiprofeto point number 1 ukuthi
ubuphapha noma ibandla Roman Catholic Church iqhubeka kuze kube sekugcineni, so akumele siyibone kube khona la isithela khona ingabe isavela. Siyayibona leyo nto. Point number 1 low. Now point number 2 engifisa siwubuke la ukuthi ingxenye yencwadi kaDaniel chapter 11 okanye ingxenye yalombono wokugcina uDaniel awubonayo, which is lo siubukile esijwayele ukuthi uDaniel chapter 11, kodwa kahle kahle uqala kuDaniel chapter 10 uyophela kuDaniel chapter 12 verse 4 ngasho. Now ingxenye yawo i-application yawo i-spiritual. This is point number 2. Ingxenye yawo i-application injani? It is spiritual. Seyizwe loo nto bazalwane. Now ngifuna ukuveza leyo nto ke la kuDaniel chapter 12 verse 1. Ake sibukeni. Cela sifunde uDaniel chapter 12 verse 1. Angithi soloko siufunda uDaniel chapter 11. Masiufunda makukhulunywa ngenkosi yaseningizimu, siyakhumbula ukuthi besikhuluma ngenkosi ebusayo eGibhithe, and bengekho lutho spiritual, konke beku physical literal. Siyayibona leyo nto. Inkosi ebusa eGibhithe sekuyiyona inkosi yaseningizimu. Inkosi ebusa enyakatho iyona inkosi yasenyakatho. Safika koJulius Caesar, koPompey, Julius Caesar, Augustus Caesar, safika koTiberius Caesar, sadlula until sangena kubuphapha kuverse 31 no32. Siyayibona leyo nto. Now into engifuna siyibone ukuthi somewhere kuba khona la kungena khona i-interpretation noba ingcazelo ngokomoya, spiritually, not now physical. Now ngifuna siyibone lento la. Masikhuluma ngabantu bakaDaniel sasijwayele ukukhuluma ngani nge-Israel, nge-glorious land. Siyakhumbula njalo masikhuluma nge-glorious land besikhuluma ngani? Ngesizwe sakwaSirayeli. But now konke ngifuna siyibone uDaniel 12 verse 1. Cela siwufundeni. Daniel 12:1. Ngaleso sikhathi uMikayeli uyakuvela, isikhulu esigcamileyo esimela abantwana babantu bakho. Kuyakuba yisikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni, ngiqolise, kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Amen, amen, amen. Glory to God. Now bazalwane ngicela ukubuza number 1, lana mayikhuluma, okay, ithi ngichaza ukuthi mhlambe lana ikesiphi isikhathi makhulunya ngoDaniel chapter 12 uverse 1 iyaqhubeka from uDaniel chapter 11. Siyibona leyo nto. Njengoba ithi nje ngaleso sikhathi and at that time iqhubeka from the previous verse. Siyibona leyo nto. Sikhumbule ukuthi iBhayibhile ngesikhathi uNkulunkulu ephefumulela abaprofeti ngomoya wakhe oyingcwele ukuthi balobe, bona abalihlukanisanga ngama-chapter. Siyabona leyo nto. Umuntu wayiloba nje incwadi njengoba namhlanje mawubhala nje letha incwadi. Siyabona leyo nto. So abantu ke babelifunda iBhayibhile, ama-translator nama-scribes afaka ama-chapter la abona khona ukuthi hayi uyaphela manje umcabango othile noba indaba ethile. Kwakulula ngezinye ezikhathini eziningi kwakulula ukubona la kuphela khona indaba ethile, but lana siyabona ukuthi indaba isaqhubeka naku chapter 12. So akunankinga. Siyabona ukuthi kuverse 45 kuDaniel chapter 11 verse 45 siyabona la ukuthi inkosi yasenyakatho yila manje kukhulunywa ukuthi kusukela verse 44 in fact izozama ukubhubhisa abaningi, izoze ibeke futhi namatende wayo phakathi kwelandle nentaba enhle, glorious holy mountain, intaba enhle engcwele. Besithi ngaleso sikhathi kusenzeka konke lokho, into ezokwenzeka ukuthi uMikhayeli uyakusukuma. Siyayibona lo bazalwane. Then kuqala isikhathi esinzima. Nalesikhathi esinzima lesi yisikhathi la sikhona thina esise-future, ngoba silandela lesikhathi ukuvuswa kwabangcwele, i-resurrection ekuverse 2. Now umbuzo engifuna ukuwubuza bazalwane, lana kuverse 1 abantu bakaDaniel wobani? Abantu abathembekile enkosini, abalandela inkosi.
So abantu bathembekile enkosini abalandela inkosi, all right. So ngamanye amazwi bonke abantu abakholwayo abangamakholwa. Okay, ngicela ukubuza literally abantu bakaDaniel obani literally manje sengikhuluma literally ngamaJuda. amaJuda angisho ukuthi uDaniel phela wayumJuda siyibona lento bazalwane. So mayikhuluma abantu bakaDaniel ikhuluma ngabani ngamaJuda, but mawufunda nje chapter 12 lana verse 1 it's very clear la ukuthi lento ayikhuluma ngamaJuda ikhuluma ngawo wonke umuntu okholwayo ongumJuda ke nguye umJuda siyibona leyo nto. Mayikhuluma ngabantu bonke abalotshiwe encwadini ngoba siyazi ukuthi encwadini yokuphila akulotshwanga amaJuda kuphela, siyayizwa leyo nto bazalwane, kulotshwe wonke umuntu oyinikele kubani kuJesu ukuthi ngaleso sikhathi bayosinda. So siyazi ukuthi nezincwadi sisuke seziqediwe ngoba manje akuyena wonke umuntu osencwadini ozothini ozosinda ngoba amagama ayangena encwadini aphinde futhi akhishwe encwadini, but ngalesi sikhathi lithi iBhayibheli wonke umuntu uzobe sesencwadini kuyokusinda, meaning incwadi seyivaliwe akusangeni asaphumi. That's why kuverse 1 sithi ila kuvalwe khona ini umusa, close of probation, sayizwe lento bazalwane, ngoba siyibona ukuthi incwadi seyinjani seyivaliwe, it is now summed up. So siyabona la ukuthi kuverse 1 Daniel chapter 12 verse 1 i-interpretation yalo mbono injani manje seyi-spiritual. Mayikhuluma abantu bakaDaniel ayisakhulumi nje ngamaJuda kuphela, mayikhuluma futhi nangenkosi ekuyiyona emele abantwana bakaDaniel, ayikhulumi ngenkosi yamaJuda seyizwe lento bazalwane, ikhuluma ngobani ngoMikhayeli okunguJesu, kuyazwakala. So siyabona lana a lot of spiritual interpretation clear futhi la kuDaniel chapter 12 verse 1. Now you point number 2 bengifuna siubone lo ukuthi ingxenye yawo lo mbono kukhona la iqala khona ukuba spiritual khona interpretation. Now ngifuna siboneke ukuthi iqala kuphi. Now nayi point ebalekile, point number 1 singayikhohlwa, bese point number 1 ukuthi umbuso wobuphapha uqhubeka kuze kube sekugcineni according to Daniel 2:7 no 8, uqhubeka kuze kube sekugcineni. Now point number 2 siyathola ukuthi umbono lo kaDaniel wokugcina oqala kuDaniel chapter 10 kube ngu11 kube ngu12, ingxenye yawo encane i-spiritual, sayizwa lento bazalwane, upoint number 2 lo. Asibukeni manje upoint number 3, sifunda point by point bazalwane. Asene kuverse 4 Daniel chapter 12 verse 4, Daniel chapter 12 ngicela sifunde uverse 4 siphinde seqe futhi sifunde no verse 7. Verse 4. Not verse 7, verse 9. Verse 4 no verse 9 is fine. Verse 4 no verse 9. Kepha wena Daniel gcina amazwi unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi. Verse 9 wathi hamba Daniel ngokuba amazwi avalelwe anamatheliswe kuze kube sesikhathini sokugcina. Bazalwane, ingilosi le ikhuluma kuDaniel. uDaniel kunento afuna ukuziqonda, ithi ingilosi hamba ngeke uqonde manje Daniel, ngoba amazwi anjani avaliwe futhi anamathisela kuze kube isikhathi sani sokugcina. Sayizwa lona bazalwane. And again so lento iphinde kuverse 4 nakuverse 9 ukuthi lamazwi anjani avaliwe anamathiseliwe. Sayibona leyo ukuthi amazwi anamathiseliwe, nge-English ithi the words are sealed, ngamanye amazwi kuvaliwe. Kodwa kukhona isithembiso asitholayo uDaniel kuverse 4 kuthi Daniel akazuvalwa kuze kube unaphakade, kuzofika isikhathi la uNkulunkulu enze njani awavule khona. Sayizwa leyo nto, kuthiwa many shall run to and fro and knowledge shall be increased, ulwazi lizokwanda. Ngamanye amazwi bakhona bazokwazi lezi zinto ongazazi wena. Kala bazalwane, I hope you understand. So verse 4 no verse 9 siyatshena ukuthi incwadi kaDaniel injani ivaliwe inamathiseliwe. Kuyazwakala bazalwane. Now njengoba kuzwakala-ke nake ngicela ukubuza kuba ngcwele, ingaba yonke incwadi kaDaniel ivaliwe? Ayiqondakali yonke noma mhlambe
like lisho ukuthini leli verse makuthiwa lamazwi avaliwe ingabe ivalwe yonke incwadi kaDaniel noma mhlambe ngalesikhathi kaDaniel kwakuvalwe konke kuze kufike mhlambe lesikhathi lesa ingilosi esho ngaso ithi isikhathi sokugcina ngoba kuthiwa lana bazalwane kuverse 9 azovalwa kuze kube isikhathi sani sokugcina okanye isikhathi sokuphela, the time of the end. So mawazi the time of the end, if umuntu okhumbulayo yakhumbula into sasizifunda ukuthi i-time of the end iqala nini, sewuyazi ukuthi kuqala nini ukuthini uyambulweke manje lencwadi. But umbuzo I hope bazalwane siyalandela. Umbuzo uthi manje ingaba incwadi yonke yini kaDaniel evaliwe? Cha, amen. Abazalwane kumele ngaba kulula. Why ngithi kumele ngaba kulula? Ngoba sisifundile lezi prophetho. Ezinye iziprofetho mawuzifunda uyabona ukuthi izinto lezi nabantu babengaziqonda even nangezikhathi zikaJesu. In fact, mawufunda incwadi kaDaniel from chapter 1 uya ku chapter 6 ngaphandle ka chapter 2, but from chapter 1 to chapter 6 history. Siyabona leyo bazalwane, uNkulunkulu ayirekhodile ngoba yayinama lessons asifundisayo thina izinto ezithile thina siphile esikhathini sokugcina. Sakufunda lokho 1 Corinthians 10 verse 11. So history ayivalwanga leyo chapter lo chapter 1 to chapter 6 ayivalwanga. Siyabona leyo nto. Ngisho nomuntu owayifunda lencwadi eqeda kuyibhala uDaniel wayezobuka ukuthi ku chapter 1 kwenzeka ukuthi ngiyabona kunenkinga yokudla uDaniel wazikhethela ukudla ngendlela uNkulunkulu wampha ukuhlakanipha kanjalo there is not sealed. Futhi ingxenye eziningi zalama chapter ngekho sealed yila esisezwa namanje eshunyayela amabandlela amaningi. But ukhona-ke nama-chapter wesiphrofetho seyizwa lona bazalwane, chapter 2, chapter 7, chapter 8 nakhona futhi akavalwanga onke. Seyizwa lona bazalwane, why ngithi akavalwanga onke? Siyakhumbula chapter 8 ukuthi uNkulunkulu kuDaniel chapter 8 uNkulunkulu unikeza uDaniel ivision yenqama nempongo neyimpondo, amnikeze futhi nevision yani ekugcineni kokuhlanzwa kwendlu engcwele. Sayizwa leyo nto 2300 days. Now mawufunda lapha kuDaniel chapter 8 uNkulunkulu uphinda amnikeze futhi uDaniel i-interpretation, amtshene ukuthi impongo inqama imele ini. Siyakhumbula amtshene ukuthi impongo imele ini. Siyakhumbula amtshene ukuthi neyona impondo imele ini. So lokho kangavalwanga. So ngizama ukuveza ukuthi akuvalwanga yonke incwadi, kuvalwe ingxenye ethile. Siyakuzwa lokho bazalwane? Now repeat lama point ke sesithole manje ama point awu 3. Point number 1, ipapers, ubuphapha buqhubeka uze kube sekugcineni. Akumele sikubone in any of the prophecies kuma phakathi nendawo, singabisabona ukuthi ubuphapha buphelele kuphi. Ngoba chapter 2, chapter 7, chapter 8 siyabona ukuthi uqhubeka uze kube sekugcineni la kuzokubeka khona uJesu. Point number 2, ingxenye yalombono wokugcina kaDaniel unjani? Uspiritual ingxenye yawo. Lokho sikuprovile very easily ngokufunda nje ivesi elilodwa. La sibona khona ukuthi abantu bakaDaniel manje kusiyona amaJuda ababonke abantu abakholwayo. Yabona leyo nto, so yi-spiritual application leyo. Nenkosi yabo futhi akusiyona manje inkosi yasesirayeli kodwa nguMikhayeli uJesu. Sayizwa leyo nto bazalwane, that is spiritual application. So lokho sikubonile. Now okunye sikubonile bazalwane ukuthi incwadi kaDaniel number 3 itheni ivaliwe kodwa hayi yonke. Sayizwa leyo nto, and ivalwa kuze kube sekugcineni, kube isikhathi sokugcina, the time of the end. Isho kanjalo verse 9. So now 9 esizoyenza ke bazalwane njengoba sifunda 9 esizoyenza. First of all sizobheka ukuthi yeyiphi ingxenye evaliwe, and then number 2 sizobheka ukuthi inini time of the end, and then sibheke ukuthi futhi uNkulunkulu mayivula uyivula kanjani, uyambula kanjani. Sayibona leyo nto. So kune part efihliwe kuzomela yenze njani, yambulwe. Yabona kuba ngathi angazi no ngoba mhlambe sengikuyifundele before manje kuba ngathi sengintshela neanswer. Kodwa bazalwane
nazi esizozibuka now nathi esizozibuka asibukeni ukuthi yeyiphi ingxenye evaliwe. Kunama-quotation engizowafunda kwincwadi zika-Ellen White engifuna sibone nje something very interesting. Iyasichazela ngendlela elula. All right. Nayi la le ncwadi bazalwane ngiyisebenzise kaningi. Acts of the Apostles ikhuluma ngencwadi kaDaniel no-Revelation. Ithi in the Revelation all the books of the Bible meet and end. Kuthiwa kwincwadi yesambulo zonke iy'ncwadi zebhayibhile ziyahlangana futhi ziyaphela khona. Kuthiwa here is the complement of the book of Daniel. Kuthiwa nangi kuphathini incwadi kaDaniel noba incwadi ephelelisa incwadi kaDaniel. Into when something complements another isuke iphelelisa futhi ngaphandle kwayo singaphelele. Now kuthiwa one is a prophecy, the other a revelation. Eyodwa is propheto, enye yisambulo. Kuthiwa the book that was sealed is not the revelation. Kuthi incwadi yayinamathiselwe noba yayivaliwe akuyona isambulo. Kuthiwa kodwa but that portion of the prophecy of Daniel relating to the last days. Kuthiwa yileyo ngxenye yesiprofeto sikaDaniel esikhuluma ngey'nsuku zani zokugcina. So manje sesiyathola ukuthi kuDaniel yeyiphi ingxenye evaliwe. Yile ngxenye kuphela ekhuluma ngey'nsuku zani zokugcina. Yona ivaliwe abangayiqondisisi. Now if bekuthiwa sinesikhathi bengiyonibonisa naku-New Testament la bazalwane uJesu eshumayela esebenzisa incwadi kaDaniel. Yabona mawufunda incwadi kaMark chapter 1 kuverse 14 no-15 la kuthi uJohane uMbhaphatisi seyifakwe etilongeni uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli lombuso esithi isikhathi sigcwalisekile. Uyazi lesikhathi akhuluma ngaso esiphi? KuDaniel chapter 9 bayikhuluma ngesikhathi esigcwalisekile. Siyabona leyo nto. So leyo ngxenye uJesu wayiqonda but kunengxenye yayingaqondwa ngabantu and kuthi leyo ngxenye ile ngxenye ekhuluma ngey'nsuku zokugcina. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Now sesibonile ukuthi yeyiphi ingxenye yayivaliwe and kulula ukuyiveza ngiyiveze lana kule quotation but kulula ukuyibona na chapter 8. Mhlawumbe siyeni khona ku-chapter 8 it's fine. Very quickly now bengingafuni ukuthatha isikhathi eside. Sayifunda ukuthi sayifunda kodwa ngikhumbula lento bengiyikhuluma nge-repetition ukuthi ibalulekile. Chapter 8 sesesifikile bazalwane. Verse 26 no-27. Cela sifunde verse 26 no-27. 26 imibono yakusihlwa neyasekuseni esilandiwe iqinisile, kepha gcina wena umbono ngokuba ungowezinsuku eziningi. Mina Daniel ngase ngiphela amandla, ngagula izinsuku ezithile, ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi, ngamangala ngombono kwakungekho owuqondayo. Now bazalwane please ngiyamcela uNkulunkulu asisize. Ngicela ukuthi ngiphendula-ke kuverse 27. Ngiyakhumbula lokhu ngangijele ukubuza kaningi. Kuverse 27 mayithi Daniel akekho umuntu owuqonda umbono. Ngomuphi lo mbono athi uDaniel akekho umuntu owuqonda? Ngoba uDaniel uthola umbono phela kuDaniel chapter 8. Siyabo? Nayo into engifuna ukubuza ukuthi ekugcineni uthi akekho umuntu owuqonda. Umuphi lo mbono athi uDaniel akekho umuntu owuqonda? Okay bazalwane athi ngenza i-clue. Siyakhumbula ukuthi mayithola umbono uyayithola ingcazelo yokuthi yini inqama, yini impongo ney'mpondo kanjalo. Siyibona leyo nto. So akakwazi ukuthi lokho akakuqondanga ngoba lokho ukutsheniwe plainly. uNkulunkulu waze wamtshela ngegama. Yazi kwamanye ama-chapter lezizwe zibizwa ngamagama. KuDaniel chapter 8 iGreece ibizwe ngeGreece, iMedo Persia ibizwe ngeMedo Persia. Sayizwa leyo nto bazalwane. The first king ebizwa nge-first king. So ngeke asho ukuthi akayiqondi leyo. Now i-clue yokuthi umuphi umbono engawuqondanga, iphathi yombono engayiqondanga ilapha kuverse 26 bangcwele. Verse 26 imibono yakusihlwa neyasekuseni esilandiwe
iqinisile kepha gcina wena umbono. Bazalwane, yeyiphi lo mbono wokuhlwa nokusa? The vision of the evening and the morning. Engeke ngabona ukuthi sidida ileyo part. Asifundeni uverse 14 sibone. Asifundeni uverse 14. Yes. U-2300 days. Okay, verse 14 wathi kimi koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu bese ihlanjululwa indlu engcwele. Amen. Glory to God. Bese iphendula ibrother umuthi mayikhuluma ngombono wani wokuhlwa nokusa ikhuluma ngombono lo we 2300 days ngamanye amazwi ngombono lo wokwahlulelwa okwenzekayo ezulwini. Njengoba sikhuluma nje amagama ayabizwa. Amagama ayamukelwa, amanye amagama ayachithwa. Kwenzeka into engummangalisi njengoba sikhuluma zona nezulwini. And yiyo le uDaniel wayengayiqondanga mayikhuluma ethi akekho umuntu owaqonda. Into abengayiqondi ukuhlanzwa kwendlu engcwele ngoba all the other parts of vision bayiqonda. Siyibona leyo nto. uNkulunkulu wamchazela waze amchazela nangehistory sakhumbula sifunda ngehistory yama-Jesuits ukuthi ama-Jesuits angena kanjani kwindaba yokuphapha. Uyazi ukuthi uDaniel wachazelwa ngama-Jesuits ukuthi i-Roman Catholic Church izosebenzisa ngisho i-education. Siyakhumbula siyifunda bazalwane ukucontrola izizwe and ngempela kunjalo. Sakufunda lo wamchazela umcunguluzi amchazela but akayitholanga explanation yani yale mbono wokuhlwa nokusa. So bengizama ukuveza la ukuthi le party le related to the last days yiyo le angayitholanga incazelo yayo njengebesho ne-Ellen White. All right bazalwane. So sesitholile manje ukuthi yeyiphi party evaliwe ile party ekhuluma ngeinsuku zokugcina. Now number 2 ngifuna sibone ukuthi i-time of the end inini bazalwane, the time of the end. Makhuluma nge-time of the end inini asiyele kuDaniel 11 so vele siye ngizothi bazalwane sizoyirobha ngoba kade siyifunda. Asiyele kuDaniel chapter 11 sizoyibona. Siyasitshela ukuthi Daniel chapter 11 ukuthi inini i-time of the end. Sesifikile Daniel chapter 11. Yebo. Okay bazalwane, ngicela sifunde until asifunde verse 33 to verse 35. 33 abahlakaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi. Nguye. Yebo 33 abahlakaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi kepha bayakuwa ngenkemba nangelangabi nangokuthunjwa nangokuphangwa izinsuku eziningi. 34 ekuweni kwabo bayakusizwa ngokusizwa okuncane bese bebambelele kubo abaningi ngokuthopha. 35 abanye kwabahlakaniphileyo bayakuwa ukuba bacwenyisiswe bahlanzwe benziwe mhlophe kuze kube sesikhathini sokuphela ngokuba kuseza kuba sesikhathini esimisiweyo. Glory to God. Nabazalwane ngicela ukubuza abangcwele bakaNkulunkulu. Kukhulunywa ngabantu lana kusukela kuverse 33 kuya kuverse 35 ukuthi abazoshushiswa ngisho. Siyatshela ukuthi bazoshushiswa bazalwane ngendlela ezibuhlungu. And kwenzeka lokhu ngenkemba nangomlilo. Siyabona lona bazalwane nangokuboshwa nangokuphangwa ngamanye amazwi ukuphangwa ukuphucwa imali ukuphucwa amalungelo wokuthenga nokuthengisa. Do you see le nto elapha kusambula yona into entsha? Now lithi iBhayibhile mawufunda kuverse 35 kuthiwa lokhu kuzokwenzeka kuze kube sesikhathini sokuphela ngoba konke kungokwesikhathi esibekiweyo esimunyiweyo. Siyayizwa bazalwane. Yeah. So isikhathi sokuphela number 1 angisibuzana manje ukuthi what is the time of the end. Number 1 isikhathi sokuphela isikhathi esesimunyiwe la kwincwadi kaDaniel. Number 2 isikhathi sokuphela
yilesikhathi la kuzophela khona iy'ntshushitho zabangcwele ababeshushiswa ibandla lase-Roman Catholic Church. Bazalwane, esiphi leso sikhathi? 1798. Angisho 1798 bazalwane, siyakhumbula kade sifunda mhlambe nje kuyophoqa ukuthi simane si-recap, but lesifundo yazi sizophinde sifunde ngale y'nsuku lo 1260 years mase siqedelela uDaniel chapter 12 ngoba uyavela futhi nakhona, so phinde siwufunde again. It's going to be part of repetition and recap. Kodwa sasiwufundile kuDaniel chapter 7. Mawufika manje kuDaniel chapter 11 yiso kuphela isikhathi esinqunyiwe lesi. So manje seyikhulunywa uDaniel ukuthi hayi isikhathi esibekiwe, konke lekuzokwenzeka ngalesikhathi esibekiwe sesiyazi already ukuthi actually ilesa sikhathi esikuDaniel 7 verse 25 ekuthiwa isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Sayibona leyo nto. So sesiyabona manje ukuthi i-time of the end bazalwane yinini? 1798. Kuyazwakala bazalwane? Yebo. Na omunye mayefuna ukuzifundela kabanzi incwadi Great Controversy, kade bazalwane nale incwadi nginivezela yona oyifunayo le ncwadi, very very powerful book. La ekhaya sifunda yona nje nasekuseni, yeah, very very powerful. Bengi-encourage bazalwane siyifunde ngoba izinto eziningi ezilotshwe kule ncwadi sizongena kuzona njengoba sikhuluma, njengoba kukhulunywa namanje ukuthi abantu abanye bazowa ngokuphangwa, and lento yenzeka history isazophindeka futhi ibhaliwe isambulo chapter 13. So it's very good bazalwane ukuthi siyasazi i-history so that sikwazi nokuthi silindele ini ngesikhathi esizayo. All right, but mawufuna Great Controversy page 355 iyasichazela ukuthi isikhathi sokuphela ngo-1798, time of the end 1798, yabo, but I don't think ngiyifakanga lo quotation. All right, so ngo-1798 yona time of the end. So yilapho-ke manje le ngxenye yencwadi kaDaniel evaliwe yila izoqala-ke manje yambuleke khona iqondakale. Kuyazwakala bazalwane? Angisho sisahamba ngale ngxenye evaliwe. Yebo. Sizahamba ngale ngxenye evaliwe ukuthi kunengxenye eyayivaliwe. Now yazi nenye into emangalisayo ukuthi hey, kodwa nje ngingayisho lento, you know bazalwane, uNkulunkulu asilekelele kakhulu sizifundise lezi prophet. Yingakho ngithanda ukuzirepeata kaningi over and over ngoba emabandleni amaningi, do you know ukuthi lezi prophet lezi azifundwa namanje into seyivuliwe. Cabanga zavulwa 1798 kodwa ebantwini abaningi zisavaliwe futhi kusavale nalezi ezivele zivuliwe even before 1798 akufundwa ngazo. Mawufunda ngoDaniel chapter 7 uma ngathi ukhuluma indawo estrange, ukhuluma ngezilo, yabo. But uNkulunkulu bazalwane mawukhumbula kuDaniel chapter 9 ethumela ingilosi izomchazela uDaniel ngombono manje lo 2300 days ukuthi uzoqala nini. Siyabona leyo nto, umnika nje just the starting date, hayi yonke information. Ingilosi ize iyasho ithi ngizile mina ukuzokunikeza incazelo ngoba wena uyathandwa kakhulu. Seyikhumbula leyo ndawo bazalwane, for thou art greatly beloved. So ngisho ukuthi uNkulunkulu isipropheto usinikeza bazalwane hayi ngoba efuna ukuxakananisa ingqondo zethu, usinikeza ngoba enjani? Esithanda. Awukazi ucabanga ukuthi iyamangalisa le ndaba ukuthi labantu ababizwa eBhayibhelini ukuthi abantu ababeloved yibona uNkulunkulu abanikeza isipropheto ngoba uthi Daniel ukuthi is greatly beloved, thandwa kakhulu. NoJohn futhi John the Revelator siyakhumbula ubizwa ngani kubafundi bakaJesu ukuthi ulo mfundi uJesu wayemthanda. Siyabona leyo nto. So sengisho ukuthi isipropheto uNkulunkulu usinikeza ngoba enjani? Esithanda bazalwane, thando nje olumangalisayo ngempela ukusitshela ukuthi yini ezayo. All right, now bazalwane njengoba sesifundile-ke ukuthi sizoqala nini ukwambuleka lezi ngxenye zesiprofethi bezivaliwe zencwadi kaDaniel. Now ngifuna sibuke ukuthi zambuleka kanjani. Kuyazwakala bazalwane? Yebo. All right, so funda two things, indlela ezimbili ezambuleka ngayo, two ways. Asene incwadi Luke chapter 24 verse 45. Yes. 24:45. Yes. Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. 45.
So bazalwane ngicela ukubuza. According to this verse bazalwane, ngubani ovula ingqondo zabantu ukuthi ziqonde imibhalo? Ikhuluma ngobani amayithi ngoba seyivula ingqondo zabo babaqonde imibhalo? Ikhuluma ngobani? NgoJesu. NguJesu angisho labazalwane uvula ingqondo zabafundi ukuthi bathini? Baqonde imibhalo. Kuyazakala bazalwane. So this is the first way. Bazalwane. Ekuzovuleka ngayo ukuqondakala kwabantu after u1798 ukuthi baqonde lezi prophet. Sayizwa leyo bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu imbala ozongenelela. If uNkulunkulu wayengangenelelanga kwakuyovaleka kuyoze kube sekupheleni bengaqondi lutho. Kuyoze kube sekupheleni kodwa uNkulunkulu owangenelela. So siyathola la kuleli verse ukuthi ngempela ukuze siqonde imibhalo uNkulunkulu ongenelelayo. Siyabona leyo nto. uNkulunkulu asiphe umoya oyingcwele avule imiqondo yethu. Uyazi bazalwane ukuthi umqondo womuntu usezintandeni zesandla sikaNkulunkulu. Abantu abayitholi lento. Uyazi ukuthi ngumusa ukuthi ngivuke ekseni, ngivuke ngisazikhumbula igama lami, ngivuke ngisafisa ukudla okuhealthy. Useyazi leyo nto. Uyakhumbula uDaniel, uyakhumbula uNebukadnezar kuDaniel chapter 4 wathi eyiphakamisile within the blink of an eye lasho ilizwi lathi ilizwi manje sewunqunyiwe ebantwini soyohlala nezilwane soyodla utshani kuze kuphele iminyaka yo7 and lithi iBhayibhile at the same time ingqondo yakhe yahamba. Yayizwa leyo nto. So ingqondo yomuntu isezandleni zikaNkulunkulu. That's why iBhayibhile lithi mawukuthi ufuna ukuhlakanipha ucele uNkulunkulu. So uNkulunkulu usukangenelele. That is number 1 bazalwane. Number 2 indlela uNkulunkulu avula ngayo ukuqonda kwethu. Ake sifundeni la kulama quotation konke ngifuna siyibone. Ithi the books of Daniel and the Revelation are one. Sayizwa leyo nto. Ithi one is a prophecy. The other a revelation. Asimeni lapho. Kodwa izincwadi zikaDaniel nesambulo incwadi eyodwa. Kodwa eyodwa is prophet. Eyodwa iyini? Iyisambulo. Kuyazwakala lento bazalwane. Nje angisho umbuzweni uthi umbuzo wethu uthi izohambuleka kanjani le ngxenye ibalekile. I hope that sayibona already impendulo. Kodwa eyodwa is prophet, eyodwa iyini? Iyisambulo. Kuthiwa one a book sealed, the other a book opened. Sayizwa leyo nto. Enye incwadi enjani? Evaliwe, enye incwadi evuliwe. Ake sibuye futhi esinye isicaphuni. Ithi lana Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 117. Ithi the books of Daniel and Revelation should be bound together and published. Sayizwa leyo nto. Kuthiwa le incwadi zihlangene. A few explanations of certain portions might be added, but I am not sure that these would be needed. This is the suggestion that I made to Elder Haskell, which resulted in the book he published. The need is not filled by this book. And then I parting I was on the book. It was my idea. So the idea, Lena. Yomuntu ophefumulele uNkulunkulu umoya engcwele umprofetikazi kaNkulunkulu uthi it was my idea to have the two books bound together. Sayizwa leyo nto. Kuthi bewumbono wami ukuthi le incwadi zihlanganiswe. Kuthiwa Revelation following Daniel, isambulo silandela uDaniel as giving fuller light on the subjects dealt with in Daniel. Sayizwa lento bazalwane kuthiwa isambulo silandela bani? uDaniel masihlanganisiwe. Kuthiwa isambulo sinikeza ukukhanya. Ubani ongayiboni lento bazalwane? Sinikeza isambulo ukukhanya ngalezi zinto ezilapha kwincwadi kabani? kaDaniel. Kuze kube manje izinto eziningi ezifunde kwincwadi kaDaniel bese ngasidinga isambulo. Sifunde sasifika ku chapter 11 singadinga isambulo. Ngikutshela manje bazalwane ukuthi la songena khona manje sidinga ini isambulo. And sisidinga at the time of the end. Once sibona time of the end, mele sazi ukuthi lapho mase siyibuka asisayibuki nje ngamehlo a physical.
Sesibuka spiritually sisebenzisa ini isambulo. Iyaqhubeka lana ithi the object is to bring these books together, showing that they both relate to the same subject. Kodwa lezi ncwadi zikhuluma ngento eyodwa, abangcwele bayezwa yini. So incwadi yesambulo, incwadi yaDaniel zikhuluma ngento esinjani eyodwa. Sayizwa lana bazalwane. Futhi kuthiwa eyesambulo njengokuyibona nama-chapter 22 igcwele. Yingoba yambula kabanzi ezinye izinto bezingambulekanga to give fuller light. So it means kuDaniel, incwadi yaDaniel, not all the light is given. Yabo. And njengoba nathi besifundile kuthiwa ivaliwe, not everything is given. Now kuthiwa yeyiphi esinikeza ukukhanya konke. Na yisambulo bazalwane. I hope lo ukclear. Maningi amanye ama-quotation but angisazi ukuya kona bazalwane. Awuthi sifunde lokugcina. Each gospel is a supplement to the others. Every prophecy an explanation of another. Every truth a development of some other truth. Says Alon Bazalwane. Sibambeni lapho. So izipropheto ziyatolikana kakhulukazi makukhulunywa ngencwadi kaDaniel nesambulo. That's why next year kasengishilo. That's why next year, sometime next year, masesibuyela sesiresume after sivala manje nge-end kaNovember. Masesibuyela incwadi engifuna siyibuke kakhulu yini? Sambulo. Incwadi bazalwane siyibuka kakhulu incwadi yesambulo. Yabo, ngoba manje iyakhanyisa kakhulu. Now, sesibonile bazalwane ukuthi okay, indlela ekuzovuleka ngayo le ngxenye eseyivalekile eyambuleka at the time of the, eyambuleka at the time of the end. Indlela ekuvuleka ngayo sisizwa nguJesu ngomoya wakhe oyingcwele. And then sisizwa futhi incwadi yani yesambulo okuyiyena esinikeza ukukhanya kwisiprofeto sikaDaniel njengoba besifunda la kumoya wesiprofeto kushiwo kanjalo. Now bazalwane asiyeni-ke kuyona incwadi kaDaniel manje. Oh glory to God. Hey, kuthathe isikhathi ukuthi sifike kule point. Yazi ipoint libalulekile. Daniel chapter 11 verse 40. Cela sifundeni uDaniel chapter 11 uverse 40 kuphela. Ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqhubukushana nayo. Inkosi yasenyakatho iyakuvunguzela yona ngezinqola nangabamahashi nangemikhumbi eminingi ingene emazweni amaningi ikhukhule idlule. Uverse 40. Cela sibambeni lapho ebazalwane. Kuthiwa ngesikhathi sokunini? Sokugcina. Ngesikhathi sokuphela. Seyizwa bazalwane. Now mawuzwa ukuthi lento izokwenzeka ngesikhathi sokuphela. Yini emele iklikhe engqondweni yakho? 1798. 1798. So kushuthi manje sesingene kweyiphi portion? Kule portion relating to the last days, kule portion ibinjani ibivaliwe. Seyizwa leyo bazalwane. Yebo. Singene kule portion ibivaliwe. And manje seyenza njani? Seyambulwa. But yambulwa ngani? Moya ingcwele nani? Nesambulo incwadi. Yazwakala bazalwane. That's why ngekuyiqonda incwadi kaDaniel ngokupheleleyo ngayifunda incwadi yesambulo. Now, mayithi ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu izomdudula. Ikhuluma ngenkosi yakuphi? Ngenkosi yasenyakatho. Lebe sikhulume ngayo bese sazi ukuthi ubuphapha bese phethe umbuso wakephi waseRoma. Siyabona lona bazalwane. Now bazalwane, ngicela ukubuza ke. Mayikhuluma lana ngenkosi yaseningizimu ngesikhathi sokuphela. Mele siyibuke kanjani iningizimu? Mele siye kwincwadi ke noma angenze kanje. Inkosi yaseningizimu kambe bazalwane sasithe yini? King of the South bazalwane besithe yini? Awazalwane King of the South. Sasingasho ngithi Egypt bazalwane. Sasho kanjalo kusukela ekuqaleni. Now nangu umbuzo engizobuza wona. Nangu umbuzo engibuza ukuthi mase sizwa ukuthi ngesikhathi sokugcina inkosi yaseningizimu noba inkosi yase-Egypt
izomdudula idudile inkosi leya senyakatho. Futhi leli gama lithi ukududula lapha it shall push at him, lisho ukuthi kahle kahle igama lisho ukuthi ukugwaza. Yabo, umuntu uma egwaziwe uthola ini? Uthola inxeba. Siyayizwa lento bazalwane? Ileli gama lisho ukuthi ukugwaza kona nje ukuthi bathusane. Ukugwaza it means leli gama elisetshenziswayo lesiHebheru la, it's the same word elisetshenziswayo kwincwadi ka-Exodus makukhulunywa ngomuntu ukuthi umuntu uma enenkomo ayaziyo ukuthi iyahlaba iyagwaza. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Kodwa angayigadi lo muntu uba necala. So it's the same Hebrew word. So it's to not ukugwaza. So uma ugwaziwe uba nani? Uba nenxeba. So kuthiwa inkosi yakephi? Yaseningizimu izogwaza le nkosi yakephi? Yasenyakatho. Alright. Now bazalwane, umbuzo wami uthi makukhulunywa la kuthiwa inkosi yase-Egypt, masifuna ukuthola ukuthi ngo-1798 ngubani inkosi yase-Egypt, kumele senze kanjani? Ngoba kumele sihambe siye kuma-map okanye siye kwi-history sibuke ukuthi ubani wayebusa e-Egypt, noma kumele sihambe siye kwincwadi yakwisambulo size ukuthi ubani ngesikhathi sekugcina inkosi yase-Egypt. Kumele senze kanjani? Cela ningitsheleni nabazalwane kulokho sesikufundile nje manje. Kumele siye ku-history. Nami ngiyajuluka bazalwane, kuyashisa la kodwa nje ngayo. Okay, engathi uSister Mpho mangizwa ngathi izwi lakhe uthi la makuvele iscreen la kumina ngibona ukuthi kubani usekhuluma kodwa ngathi Sister Mpho. uSister Mpho uthi aseke history sibone ukuthi ubani inkosi yase-Egypt. Ngicela ukuzomunye umbuzo wami uthi kuthiwa lana ngesikhathi sokugcina, the time of the end, Yebo. inkosi yase-Egypt izogwaza inkosi yasenyakatho. Now umbuzo wami uthi masifuna ukwazi ukuthi ubani le nkosi yase-Egypt yenza lokhu, kumele siye kwi-history sibheke ukuthi kuba ubani wayebusa i-Egypt ngaleso sikhathi, noma kumele siye kwincwadi yesambulo sibuke ukuthi ubani obusa i-Egypt ngesikhathi sokugcina okanye ubani obizwa ngenkosi yaseGibhithe. Yinto engiyibuzayo bazalwane. Asilandele isambulo, asiyeni kusambulo. Sisithola impendulo yokuqala, umyithi aseke history. Yebo, engathi brother Tom uyakhuluma naye. Yebo, mina bengizothi asambeni esambuleni. Asiyeni kwisambulo. Okay. Why brother Tom uthi asekusambulo? Ngicela usichazele. Hayi phela ngisho usinike ikhluphe la wena noma umabuza. Mina umbuzo wakho usinika laphana i-clue ukuthi senza njani, siya emlandweni ku-history noma siya esambulweni. Usisi bese kashilo ukuthi siya ku-history, so I'm thinking the next answer should be isambulo then. Okay, ngiyakuzwa brother Tom. Now you know bazalwane, why ngiyibuza lento ngoba ngifuna ukubheka ukuthi lokhu besikufunda sisekulandelile yini. Nayi izinto esizifundile angizozibala zonke ngenxa yesikhathi manje, but besithe bazalwane, remember incwadi kaDaniel ivaliwe angithi. Yebo. Sibuke le quotation le engiyivezile, especially the red words, kodwa ivalwanga yonke angisho. Yebo. Kuthiwe masifunde uDaniel 12 verse 4 no verse 9, kuthiwe ivalwe until esiphi isikhathi? Until the time of the end. Yes. Isikhathi sokuphela sinini? 1798. 1798. And kuthiwe akuvalwanga yonke angisho, kuthiwe kuvalwe only le ngxenye ekhuluma ngesikhathi ezisukela ku-1798 kuya phambili angisho. Yebo. Sithe-ke manje saphinde safunde sathi mase siyifunda manje yambulwa kanjani? Ngaba yambulwa the same way because lezi zinyawo zonke lamanye amaphathi masewafunda besibuka kwi-history kuphela angisho sibonile. Ingakho ngisho ukuthi soloko sifunda iDaniel chapter 11 angikaze ngiwuthinte isambulo. Into ebengilwe ngiyikhotha history after history after history. Na umbuzo wami bazalwane ububuza lento ngoba sithe masifunda manje just qeda kufunda ukuthi le ngxenye esele indlela ezokwambulwa ngayo siyatshenwa ukuthi yebo izokwambulwa ngumoya ingcwele, and then siyafunda futhi nokuthi izokwambulwa incwadi yesambulo. Siyayibona leyo nto bazalwane. Alright. Now yingakho bengibuza ukuthi now masifunda la ukuthi inkosi yase-Egypt noma inkosi yasenyakatho, where do we look for the answer? Sibuka kuphi for impendulo, for i-answer? Kwi-history or kwisambulo? Yingoba bengifuna ukubheka ukuthi silandele lokho abazalwane.
And bazalwane, according to lokho besikufunda, kumele sibuye kwisambulo. Seyizwa lona bazalwane. Because if bekuye sibuye kwi-history phela, then ngeba asikho isincwadi for ngeba uzothini mhlambe. Ngeba sikho isizathu sokuthi le ncwadi yayisealed kudala ngoba bezoloku bebuka kwi-history. But ngiyacabanga ukuthi Sister Mpho sengiyamuzwa manje ukuthi why ebeshe lokho ebekusho. Ngizokuchaza nako. But now engikusho bazalwane ukuthi masifuna ukuthola ukuthi yephi inkosi yasenyakatho. I mean yaseningizimu. Kumele sibuye kwincwadi yesambulo. Masifuna ukuthola yephi inkosi yase-Egypt. Kumele sibuye kwincwadi yesambulo. Now we're just going to go to Revelation chapter 11 very quickly, and then sizosiqeda lesifundo, and then siya kule the spiritual part. Ngiyabona lena nayo ibisavutha bazalwane kodwa ke sesiyivala manje sesiyiphethe. Revelation 11. Sifuna ukubona manje ukuthi yephi inkosi yaseGibhithe according to Revelation. Why siya Revelation? All right. Let me just pray and then siqhubeke futhi. All right. Glorious Father, in the name of Jesus Christ, siyasondela kuwe Tata unothando olumangalisa kakhulu. Ngegama Nkosi kanyana wakho Yesu Kristu, siyakubulela kakhulu ngezinto ngososifundise zona. Through umoya wakho oyingcwele singabantwana sonke Nkosi. Akekho ukuthi ongumfundisi omnye. Sonke Nkosi siphambi kwakho silindele ukufundiswa ngumoya wakho oyingcwele. Siyacela Nkosi yezulu. Izinto zikamoya ziqondwa ngumoya. Cela Siphe Nkosi ukuqonda. Siyazi Nkosi bezinye izinto esizifundayo akholula uba siziqonde at once. Even naye umprofeti uDaniel siyakhumbula Nkosi efasta even many times Nkosi 21 days. Nkosi siyamangala kakhulu ngoba efuna ukuqonda. Siyacela nathi Nkosi uSiphe ukuphikelela nokuthanda Nkosi ukuqonda inyaniso yakho. Please Heavenly Father, show us your love now as we continue to study. Usincede nje Nkosi nange-network. We ask in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Cela nje ukushare bazalwane. Okay, ngicela uyenze co-host sinohlanhla ngibe asibesiyeni kwisambulo chapter 11. We are trying to understand ukuthi who is Egypt ngokwesambulo spiritual. Yingakho ngiqale ngokuthi ngokuprove ukuthi khona ingxenye yalo mbono espiritual khona nengxenye enjani eliteral. Ingxenye eningi vele ile literal. But ingxenye spiritual ile yayivaliwe yayisealed. That's why it's sealed ngoba it's not literal. So into spiritual it's sealed. Now ngifuna siyiboneke la ku-Revelation chapter 11. Revelation chapter 11 sifunda lana sifuna ukuthola ukuthi yini Egypt angisho. Yebo. Okay. Sela sifunde kusukela nje brother Thomas sifundele kusukela ku verse 3. Ume mhlambe from verse 3 Yebo. to verse 6. All right. Yebo, ngiyakubanika verse 3, 11:3 ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha bembethe indwangu yamasaka. 4 Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibane ezimbili ezimi phambi kwenkosi yomhlaba. 5 Uma kukhona ofuna ukona laba kuphuma umlilo emlonyeni wabo udle izitha zabo uziqede. Yebo, uma kukhona ofuna ukona laba kumelwe ukuba abulawe kanjalo. 6 Banamandla laba okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku zokuprofeta kwabo, futhi banamandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi nawukushaya umhlaba ngezinhlupho. Yeah, ngayibamba khona lapho. Mhlambe Alright. ngathi as often as they will njengoba bethanda noma njengoba befisa. I think something like that. Verse 6 kodwa ubuseqedile ngibonga kakhulu. Now bazalwane lana yisiprofeto isambulo sikhumbule isambulo 1 verse 1 kuthi asinikezwe in symbols yebo
kuthiwa uNkulunkulu when he gave the book of Revelation, yabo, kuthiwa he sent and signified it. Siyezwa lana bazalwane. So uba signified means kunikeze in symbols. Now yonke lento ama symbols. Kunabaprofeti ababili bakaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu bazoprofeta iminyaka emingaki 1260 years. Mawuza ngalo 1260 years ubokwazi ukuthi sesikhuluma ngala dark ages. Kuthiwa futhi bazoprofeta begqoke isackcloth lamasaka la okuzila. Siyibona le bazalwane. Now kukhulunywa ukuthi bazobulawa uma beqeda kuthini ukuprofeta. Ngifuna sibone ke bazalwane la ku verse 7. Verse 7 no 8. 7 nezidumbu zabo ziyakusala ezitiladeni zomuzi omkhulu okuthiwa ngokomoya iSodoma neGibhithe lapho nenkosi yabo sorry I skipped 7 kuya ukuthi sebebuqedile ubufakazi babo isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo sibanqobe sibabulale. 8 nezidumbu zabo ziyakusala ezitiladeni zomuzi omkhulu okuthiwa ngokomoya Sodoma neGibhithe lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Amen. Nabazalwane, ngicela ukubuza ukuthi laba profeti bakaNkulunkulu ekhulunywa ngabo la obani. Now ngithe asikwenza i-full study bazalwane, ezinye izinto manje ningaziqondi akunankinga. Nizokholwa nje, ngicela nikholwe lento engiyishoyo nibe seniyoyibheka ngoba kuthiwa kunesiqalekiso kumuntu othembela kumuntu. So mase ngishilo niyikholwe njengoba manje nibe seniyoyibheka kodwa. Makukhulunywa ngale bofakazi akukhulunywe ngabantu. Ngoba akekho umuntu ophila 1260 years. Ngoba kwisiprofetho 8 days equal to a year. So makuthiwa bazoprofeta for 1260 days, it means 1260 years. Siyakhumbula lokho bazalwane kwincwadi kaNumbers chapter 14 verse 34. In prophecy 8 days, yeah. Now obani ke labo bofakazi? Yizwi likaNkulunkulu leli bazalwane. Siyamkhumbula uJesu uthini kwincwadi kaJohn 5 verse 39. Uthi nina niphenya imibhalo ngoba kuyona nithi kunokuphila okuphakade. Uthi kodwa yiyo efakaza ngami. Siyezwa bazalwane. So uJesu uthi imibhalo ekhuluma nana futhi engabikho iNew Testament. So uthi iOld Testament ufakazi kaJesu. Kodwa neNew Testament nayo ufakazi kaJesu. That's why uJesu mayikhuluma ngokushunyayelwa manje kwevangeli noba iNew Testament, iNew Covenant. Siyizwa lento bazalwane. Uthi leli vangeli lombuso noba leli covenant elisha liyakushunyayelwa Matthew 24 verse 14 kwizizwe zonke kube ubufakazi. Siyizwa lento bazalwane. So ivangeli the New Testament nayo is also a witness. So ama witness lana kaJesu. Siyizwa lento bazalwane. So ama witness kaJesu iBhayibheli Old and New Testament. Sikuthola kubloko, sikuthola kunye kuJohn 5 verse 39 nakuMatthew 24 verse 14. Now ngiyajaha nje bazalwane sengiyakusho. So iBhayibheli leli athi uNkulunkulu lizobe liprofeta kodwa ligqoke amasaka, clothed in sackcloth. Uyazi ukuthi ukugqoka isackcloth kusho ukuthini? Mawufunda kuPsalms chapter 30 verse 11, isackcloth siyathola ukuthi yinto ayigqoka umuntu uma esebunzimeni noma esebuhlungweni. Siyakhumbula abazalwane eSirayeli akwenziwa kanjani makugqoka amasaka la isackcloth leyo. So kuthiwa during lesi sikhathi 1260 years kuthiwa yebo izwi likaNkulunkulu lizobe likhuluma kodwa likhuluma ebunzimeni futhi hayi ubunzima nje kuphela, kukhona nokuzila. Kuzilwa makwenziwe njani? Makufiwa ngisho. That is why bazalwane mawufunda ngomlando we-dark ages from 538 to 1798 lalishunyayela izwi kodwa umbuso waseRoma ulokhu uzama ukulivalela. Namhlanje usazama ukulivalela namhlanje. Kodwa kwakuwesi kaleza zikhathi laze iBhayibheli lishayiniwe. Abantu bebulawa bethole bephethe iBhayibheli. Bebulawa abantu belishumayela iBhayibheli. Zonke lezi zinto bazalwane, this is the two witnesses. Beshumayela begqoke ini isaka leli. Sayizwa lani bazalwane. Now nayinto emangalisayo ukuthi mase kufika ukuphela izinsuku, mase kuphela izinsuku zokuprofeta kwabo bazobulawa. And the actual word lapha njengoba ithi mase ziphelile engathi ngesiZulu kahle kahle it means mase ziyophela izinsuku. Isho kanjalo the literal word, the literal translation. Mase ziyophela izinsuku zokuprofeta kwabo. Now ngicela ukubuza, uNkulunkulu ebethe kambe lizoprofeta izinsuku ezingaki ilizwi lakhe? 1260.
shuthi ziphela iy'nsuku zalo zokuprofetha ligqoke la masaka ziphela nini? 1798. Yebo. Ngoba 1260 prophecy iyodwa nje iphela ku-1798. Now kuthiwa uma seziyophela kushuthi lapha eduze ka-1798 kumele sibone la kuhlaselwa khona ini ilizwi likaNkulunkulu. Seyizona bazalwane. And ngempela ilizwi likaNkulunkulu lahlaselwa bazalwane laze lashiswa iBhayibhili. Lana manje laselingasaprofethi ligqoke amasaka laselingasakhulumi at all. Lathi nya yazi uma kuthiwa lifile kuleli lisidumbu ngisho nala sihleli khona bazalwane. Yabo la kule ndawo sihleli kuyona ngihlezi nginixoxela kusemakhaya abantu babambe iy'nkolo amasiko kakhulu. Kodwa even though bekunjalo abantu ikhona inhlansi encane yokukhanya. Siyabona leyo nto izwi liyakhuluma kanye yize likhuluma kancane sifike kunjalo sabe abazalwane uNkulunkulu esipha umusa salihambisa izwi likaNkulunkulu salihambisa izwi kaNkulunkulu ukhaya nekhaya. Yabo but lana kulesi prophet okukhulunywa ngesikhathi la lizobe libulewe lingakhulumi at all mase kusondele 1798 and le nto bazalwane yenzeka esizweni ekuthiwa kuse-France kwe-French Revolution. Ise-French Revolution yaqala ngo-1789 French Revolution kwaze kwaba ngu-1799 yalasta 10 years. In the middle of the revolution mase kuzofika ku-1798 ngempela ngo-1793 abantu bayiphika inkolo ashiswa amabhayibhili kathiwa inkolo ayifuneki bazalwane into ezenzeka kaze kubizwa abapristi abantu bengabapristi kuthiwa is either uyabulawa noma uphika inkolo futhi uyasho ukuthi befundisa amanga phambi kwabo bonke abantu phambi kwey'hlwele kuthi omunye esaba ukufa futhi efuna imali kuthiwa wama phambi kwey'hlwele wathi yabona abazalwane lento bengimfundisa yona bekungamanga yinto ekhandwe njengabapristi lena bese ukuthi sifuna nje ukugqilaza abantu kodwa njengamanga kuthiwa bajabule eFrance bazalwane into ezenzeka ziyamangalisa. And kuthiwa kwaqala ukuthi kube khona isizwe kumlando wezizwe ngaphandle kwesizwe saseGibhithe esamphika uNkulunkulu sethi asimazi thina uNkulunkulu. Seyizwa leyo nto siyamkhumbula uFaro esithi angimazi uNkulunkulu. And isizwe saseFrance saphinda leyo nto sithi asazani naNkulunkulu thina akho uNkulunkulu. uNkulunkulu esimaziyo nguNkulunkulu we-reason, the goddess of reason and liberty. And bazalwane kuthiwa iFrance lana spiritually ibizwa ngani la kuthiwa kwalala khona izidumbu zebhayibhili noma izidumbu zofakazi bakaNkulunkulu. Kuthiwa spiritually ibizwa ngani bazalwane? Sodoma neGibhithe. Sodom and Gibhithe. Seyizwa lento bazalwane. So this iFrance akahle kahle it is spiritual Egypt. Seyizwa lento bazalwane. Why ibizwa ngeSodom? Obviously ngoba nakhona futhi basusa nemishado. Bathi indaba yomshado ayibalekile ngale ndlela besitshenwe ngayo sifundiswe ngayo abapriest. Uma ufuna ukudivorca uyadivorca. Yazi ngithe uma ngifunda kwi-history kukhona nomuntu indlela kasekubi ngayo bazalwane umuntu wafika ashade umunye umuntu manje mase ifisa in the next few weeks athi asike compatible ashade usisi wakhe omunye kuthiwa laze labona izwe ukuthi likonakele lento abayenzayo. Angishibona bathi yi-liberty ifana nalento ukuthi abantu abayenzayo manje bazobona khona la bazobona khona ukuthi lento le ubhedile. Kuthiwa eFrance khona omunye owashada osisi ababili amantombazana ngosisi ashade yokuqala wayidivorce washada enye wayidivorca wabese ifuna ukushada umama wabo. Seyizwa leyo bazalwane kuzokasayina i-petition ngaleso sikhathi babona ukuthi no we have gone too far. Yingakho kuthiwa manje it's Sodom ngoba iSodom yayidumele ini i-licentiousness yini ngesiZulu ngizothi mhlambe ubufebe kodwa nje uyabona ubufebe ukuphinga konke nje lokho into eyodwa leyo. iSodom yayidumele lokho. So yingakho kuthiwa spiritually this is Egypt and Sodom iFrance. Now the reason why sila yingoba bazalwane ngifuna ukuveza la ku-Revelation 11 ukuthi spiritually ngokomoya spiritually i-Egypt yiFrance. So makuthiwa lapha ku-Revelation kuDaniel 11 verse 40 ngesikhathi sokugcina sesiyazi ukuthi thina manje sesitolika using u-Revelation not now
le history ngale ndlela besisenza ngayo seyizwa loo nto bazalwane and sesingene All manje right. kwi-spiritual kwale chapter spiritual interpretation yale chapter so makuthiwa manje at the time of the end ngesikhathi sokugcina inkosi yaseningizimu i-Egypt leyo but i-Egypt we All know right. ukuthi spiritually yi-France so All right. yi-France ekumele silindele ukuthi igwaze inkosi yasenyakatho All right. ngaleso sikhathi sibonile bazalwane ukuthi iyona inkosi ibishushisa abangcwele abanye beshushisa ngomlilo ngenkemba kanjalo sibona leyo nto Yeah. and ngempela kwi-history 1798 isizwe esagwaza inkosi yasenyakatho king of the north France. i-papers yi-France bazalwane so uyayibona ukuthi uma uyitolika ngo-revelation ngempela ivele ihlangane ngathi iphazele elimangalisayo Sure. and even naleli gama lokugwaza ukuthi uma ugwaziwe uma ngikugwazile yini engikushiya nayo Unxeba. inxeba Awundi. asike sizweni-ke bazalwane asike sizweni kuthiwa i-papers yathola ini aseni kwi-revelation chapter 13 time of the end i-Roman Catholic Church kuthiwa yini eyayithola aseni kwi-revelation chapter 13 Revelation 13 asibuke verse 3 Verse 3. Elinye lamakhanda aso. No. Verse 3. yes Ngiyaxolisa. Ithi la elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa, umhlaba wonke walandela isilo umangalo. lana ikhuluma ngesilo siyazi lesilo ekhulunywa ngaso ibandla Roman Catholic Church again siyabona lo bazalwane ama-identifying marks siyawathola uqhubeka nayo ku-verse 5 wehliye ezansi yawabala nje wonke now kuthiwa elinye lamakhanda aso lalidekeze ini ingozi lana ku-English ithi inxeba ithi deadly wound siyayizwa leyo bazalwane and le nto it's a hand and glove fit nani no Daniel chapter 11 verse 40 siyayizwa leyo bazalwane and vele kumele ngasethusi lokhu ngoba besifundile ukuthi the book of Revelation and Daniel is one le yesambulo is shedding more light on the book of Daniel siyayizwa leyo bazalwane so umbuso bazalwane obuphapha ngo-1798 wathola inxeba kuze kube namhlanje lelinxeba leli alikaphiliswa but manje sesiyasondela ekuphilisweni kwenxeba bazalwane and ngicela ukufunda lento ngixwayisa bangcwele bakaNkulunkulu ngiyacela siphulaphule lithi lana iBhayibhile ku-verse 3 yesambulo abantu balandela isilo bemangala mase kuphiliswe inxeba laso yayizwa leyo nto yizwa uverse 4 uthini asisena uverse 4 bakhuleka kuDrago ngokuba wanika isilo amandla akhe, bakhuleka nakuso isilo bethi ngubani ofana nesilo, ngubani ongalwa naso na. bazalwane uyayithi iBhayibhile likhuluma ngesikhathi la umhlaba wonke uzobukhuleka kwisilo sike silifunde leli verse kaningi bangcwele but again namhlanje liyabuya masifunda indlela isimo esiyiyona manje isimo sezinto namhlanje ibandla Roman Catholic Church sibona uPhapha egqoke izinto ezimhlophe njalo ehamba esithi peace kodwa uyabona lokuthi lona kuyena uJesu akekho uJesu engabhala incwadi yazi ukuthi kule exhortation le beyibhalile manje kule exhortation beyibhalile bathi Laudato Deum igama elithi Jesu engathi bathi li-appearisha only kwincwadi bazalwane angazi inama-page amangaki thousands of words alapha kule ncwadi exhortation kodwa uJesu uvele mhlambe 1 or 2 times angisakhumbuli sengikhohliwe manje analysis yayo ngikathi ngiyibuka and indaba yokuthi ebizela abantu ukuthi abaguquka abantu bashiya izono ivele 0 in all of the 1000 yayizwa lona bazalwane so lo muntu angeke bazalwane kube umholi webandla leqiniso lona angeke ukuthi lo muntu ulandela uJesu ngoba uJesu esemhlabeni intshumayelo yayiyodwa akuphendukweni
Seyizwa leyo nto bazalwane. Nama ufunda enye futhi incwadi ayibhalile phambi before le ilayidoti D yami, ilayidoti C. Yona kuthiwa i-encyclical, iba nkulu kune-exhortation. It's even bigger. Bazalwane uma ufunda nje ikhuluma ngesayensi, nge-environment, ikhulume nange-Sunday. Njengoba-ke sihlezi sikhuluma bazalwane indaba ye-Sunday. Khulume-ke nange-Sunday kakhulu. Akukho la ikhuthaza indaba yokuguquka nokushiya isono. Instead kwezinye indawo itholakala isithi kumele singajaji. Mangikhomba isono bazalwane ukuthi lokhu isono angijaji, ngifunda iBhayibheli. Sayezwa bazalwane. So ngizama ukuvezela abangcwele ukuthi uPhapha bazalwane manje ezenza into engcwele akayona into engcwele. Lo wabazalwane ngokuhlonipha nje kodwa ngilisho neqiniso ngummeli kaSathane, umuntu omele uSathane. Njengoba sifunda namanje ukuthi uDraco wayemphe amandla. And isizathu sokuthi enze ngale ndlela enza ngayo manje usazama ukuthi inxeba liphilise inxeba walitholile. Yini inxeba walitholile ngo-1798? Inxeba walithola uPhapha ukuthi ayeke ukubusa phezu kwemibuso yaseYurophu. Sayizwa lona bazalwane. Uyena uPhapha wayibusa. Njengoba sasifunde kuDaniel chapter 11 verse 31 last week. Yayithe and arms shall stand on his part. Sayizwa leyo nto. Kuthiwa amabutho azommela. Ibandla laseRome alinawo amabutho. Kodwa liwathola kanjani amabutho? Liwanikezwa ezinye izizwe. Siyakhumbula sifunda last week kwaqala inkosi uClovis alandela wonke amanye amakhosi. So bazalwane, le nxeba yayithola ngo-1798 ukuthi bonke manje bayishiya. But manje inxeba seliqala liyaphiliswa. And very soon lizophila ngokuphelele bazalwane. Kuzoba khona isikhathi sentshutshiso emangalisayo kakhulu. Uyayibona le ntshushiso lesiyibone kuDaniel chapter 11. Sizithenthini idlulile. Lithi la le quotation. Ifike iquote lama verse Daniel chapter 11 abantu babona lama verse aquotiwe Daniel 11 like doneni la izansi verse 31 to 36 quoted. And then it scenes similar to those described in these words will take place. Sayizwa lona bazalwane, ngamanye amazwi lezi zinto zisazoziphinda. Njengoba kukhulunywa ukuthi abantu bazoshushiswa bazalwane ngomlilo, ngenkemba nangokuphangwa. Singabuka ngathi sibuka izithombe, sibuka umlando. Bazalwane, uyazi abantu mabexwayiswa ngazo zonke izikhathi, mabexwayiswa abantu bayibuka ngathi indaba isekudeni until izifike. Until izifike, and many times it's too late. It's too late. So bazalwane, uNkulunkulu angasiza sixwaye kakhulu. Sizophangwa bazalwane, and then ekugcineni sigcine sibulawa. Nayo incwadi yeSambulo yakhuluma ngokuphangwa ukuthi sizophucwa izimali, confiscate izinto, confiscate uxoshwe emsebenzini. Kuthiwa you won't be able to buy or to sell. Awuzokwazi ukuthengisa ungenalo phawu. Angiyibambe la bazalwane le ndaba le. Now there's a very short spiritual lesson engifuna siyibone. So funda 2 verses then siyavala ngomkhuleko. Angifuni le lesson bazalwane siyikhohlwe. So ngiyafisa nje ukuyiphinda kakhulu. Asiyeni kuncwadi kaTimothy. Incwadi kaTimothy. Le lesson engizoyishare izosisiza even in understanding his prophet lezi, but even just nje in terms of our character. Ngoba noma singa-understand abazalwane zonke iy'profethi. Sayizwa leyo nto uthi umpostoli uPaul incwadi kwabaseKorinte chapter 13 uthi noma benginokuhlakanipha ngiqonda zonke iy'profethi kodwa uma ngingenathandwa akusizi lutho. Sayizwa leyo bazalwane. So manje into ebalulekile i-character development ukuthi sibe nothando lukaJesu. Bazalwane, yazi khona isicaphuno ngifunda ngecebo losindiso ukuthi ngesikhathi abantu bewe esonweni kuthiwa kwanqunywa ezulwini ukuthi uJesu kumele azinikelele esikhundleni sabantu, kube uyena ofa la kumele ngaba kufa khona abantu, ongenacala afele icala, abanamacala basinde baphela. Icebo lathi maselidwetshiwe kwabonakala ukuthi even nama selisekuphelile lonke ucebo losindiso sesisinde sonke, uJesu uzosala enamanxeba ezandleni. Sithi sesisezulwini sonke sesinezandla ezintsha sesibasha. Abanye bangalazi ucebo losindiso
bebuza ukuthi ubani lona uNamanxeba yedwa okungathi uyena owenze into wrong. Uyayibona leyo nto. Laba abanecala basindile kungathi bamsulwa. Sayizwa lona bazalwane. And then ithe quotation mayikhuluma ngaleyo nto mangitoleka ngesiZulu nje ithi omuphi umuca ongakala ubude balolu thando. Omuphi umuca singawusebenzisa ukukala ubude balolu thando. Ukuthi uJesu adele ubuhle bezulu azohlupheka emhlabeni. Omuphi umuca singawusebenzisa ukukala ubude balolu thando. Nayo into ibingihlekisa nje bengihleka before ngisho lokho ngikhuluma ngothando. Yingoba uthe uJesu uthando olukuyena ufisa nathi ukuthi libe kuthina. Indlela asithande ngayo uJesu ufisa nathi sithandane ngayo. Naw ukuthi lolu thando indlela elijule ngayo ukuthi akukho into ongayisebenzisa ukulikala. Yazi omunye umbhali uthi ubungakuthi ufuna ukubhala ngothando lukaNkulunkulu uma ngaba ulwandle beku-ink wakho nesibhakabhaka siyiphepha lakho. Kuthiwa mawubhala ngothando lukaNkulunkulu ungabhala kuphela ulwandle. Nesibhakabhaka ungabhala kuphele nendawo esibhakabhakeni. Yayizwa lelo bazalwane ngothando lukaNkulunkulu. Bese kuthiwa manje wena masethi uJesu ngendlela engimthande ngayo thanda nani. Lento bazalwane kumele ngaba sonke isenza siqhaqhazele. Siqhaqhazele kakhulu. Siqhaqhazele. Uyambona uJesu ethanda uJudas. Uyambona uJesu ethanda oPetro esazi bazomphika. Bazalwane thina uyazi thina uma kunomuntu okubetrayile nje ulaka oba nalo uthi uyenza kanjani into kanti bazalwane hayi asisize uNkulunkulu. Ngiyambona mina uJesu ethanda mina. Ngimbona uJesu ethanda mina efela mina. Mina ngangiyisigebengu. Yazi njalo mangicabanga lento iyangithinta kakhulu. Ngimbona uJesu ethanda mina. Sengiyababona oJudas angizazi inhliziyo zabo kodwa mina ngiyayazi inhliziyo yami ukuthi yayinjani. Ububi babugcwele kububi bodwa. uJesu kodwa athande mina. Nanamhlanje uJesu asebenzise mina. Kodwa uyazazi ezinye izinto ezimana nokudlula enhliziyweni yami zidlule nje. Kodwa uJesu uthi cha ngisebenzele. Bazalwane, ingakho ngithi ngibe ngahleka uma ngicabanga le ndaba yothando lukaJesu ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Omuphi umuco singawusebenzisa ukukala nje ubude balolu thando kumele sibe nayo. Now nayo into ezosisiza ke bazalwane, asibukeni leli verse. Asiyeni la uTimothy wesibili. Okay, not second, First Timothy chapter 4. Ngiyangayithanda kakhulu leli verse bazalwana, ngifuna ukuqamba amanga. Sesifikile ngicela sifunde uverse 15. Just verse 15. Amen. First 4:15. Nakekela lezo zinto. 4:15. Nakekela lezo zinto ume kuzo. Nakekela lezo zinto ume kuzo ukuze ukuqhubeka kwakho kuqhame kubo bonke. Amen. Amen, brother. Uthi lana nge-English, meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting, okanye ukuqhubeka kwakho noma ukukhula kwakho may appear to all. Sayizwa lona bazalwane. Amen. uNkulunkulu uthi mawukuthi ufuna ukukhula spiritually ngokomoya, kumele umeditate ukucabanga ngezwi likaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto bazalwane. We need to think ngelizwi likaNkulunkulu, not only read ngelizwi likaNkulunkulu noba singalaleli futhi kuphela kodwa silicabange ilizwi likabani likaNkulunkulu. Uthi umpostoli Paul i-effect yalokhu ukuthi ukukhula kwakho kuzobonakala kuwonke umuntu. Akekho umuntu ongazubona ukuthi uTimotheo uyakhula emoyeni. So into eyenza ukuthi singakhuli ukuthi izwi kaNkulunkulu siyalifunda yebo, siyalilalela yebo, kodwa esikhathini esiningi asilicabangi. Yazi lento bazalwane iyangithitha kakhulu mina ngoba
if ngakhuluma iqiniso, we are so busy lana with the ministry nezinto eziningi esizama ukuzenza umuntu uloke ecabanga. And so ngithe bekunini, I think it was Friday evening, uNkulunkulu angikhumbuza lento uthi mawufuna ukukhula akumele uyeke ukucabanga izwi. You need to meditate on the word. There are many things, ziningi izinto ezilwela i-attention yethu, ezifuna imicabango yethu, imiqondo yethu. Sayizwa leyo nto bazalwane, imisebenzi yethu, imindeni yethu, izinto eziningi nje esiyihlelayo, sayibona leyo nto. Kodwa bazalwane, asenzeni isikhathi sokucabanga izwi likaNkulunkulu, ngoba without ukulicabanga izwi awukhuli. Yazi ukulicabanga kunjani? Ngiqhathanise nokudla. Mawudla ukudla noba ku-healthy kanjani, noba ungadla lokudla kuthiwa ama-superfoods, udle o-chia seed, udle nabo-green juice, kodwa uma ngabe ugcine nje ngokufaka emlomeni kuphela, kodwa akudigesteki, akukwazi ukuthi kukusize. Sayezwa leyo nto bazalwane. So it's not only the eating that is important, but even more than the eating, i-digestion. Sayezwa leyo nto bazalwane. So that's why uma inenkinga ye-digestion, sometimes uyakwazi ukuthi ube underweight, sometimes uyakwazi ukuthi uloke ukhathele, sometimes uba nezifo eziningi, ngoba yebo uyadla kodwa awudigest. Nangokomoya ukudla it's when we are reading and listening, but ukudigesta it's when we are meditating, silicabanga izwi, siloku silicabanga ngalo, lo ngicabanga ngalo. Sayizwa leyo nto. And ngizamshalela bazalwane into mina ingisiza kakhulu, ngoba sometimes ngibone kunzima ukuthi ngivele ngithi nje out of the bloom ngithi ngicabanga ngizwe ukuthi ngizoqalaphi kambi. But nayo into ingisize to memorize verses and quotations, ingisize kakhulu, ngoba you know why? More memorize into awuyifundi once, you repeat it over and over again. Yabona leyo nto. So the more you repeat, the more ingqondo yakho is forced ukuyicabanga. Siyayibona leyo nto bazalwane. So manje you are meditating upon it, and then futhi iyakondla leyo nto. So uthola ukuthi uthatha izwi elinjengaleli mhlawumbe ngihleze ngilifunda, 1 Corinthians 15 uverse 1 no 2, ithi, moreover brethren, I declare unto you the same gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you. Now as I repeat leyo nto, yazi into engibonisa ngithi, verse 2 uthi, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached. Ngathi kushuthi ngamanye amazwi ba into ingakishunyayelwe ngiyikhole ngiyibambe, kodwa ingahlala emqondweni yami, angizosinda ngayo, ngoba if now this is me meditating, but kuze ngimeditate ngifike lapho ngoba ngizama ukumemorize, ngimane ngithi kumane kwenzeke and bazalwane, I'm just sharing nami indlela engisebenzelayo mina to meditate. So I will just always have a list yamavesi engifuna memorize, nama-quotation, and then just taking them one by one. Yabo. And as you meditate, ngoba uNkulunkulu vele ufuna ukusikhulisa bazalwane. As you are meditating, umoya ingcwele is impressing lessons. Umoya ingcwele is impressing lessons. Le nto angiboni ukuthi ingafila bazalwane. Ngikhumbula even when I used to work, ngamemorize the whole chapter of Matthew 24. Ngokumane nje ngithatha one by one kancane kancane, futhi angajahanga ndawo ngoba angiyenzeli for any display, akukho la ngizoyidisplaya khona le nto, yabo. Ngiyenzela nje mina ukuthi ngifuna ukumeditate esivini. Yaze yophela i-chapter ngithi yazi le chapter iphelile, yabo. So there are just so many testimonies that I can share about this method, but yeah, it has really helped me. So ngithanda ukuthi ngishare mhlambe into engisizile, but ukuze sikhule bazalwane, need to meditate. Angeke uzukhule without meditating, just like ngeke uzucebe without digesting. Ngeke, akwenzeki. Ake sibone elinye ivesi elifakazela leli. Ngithe 2 verses then siyavala. Asene kuMahubo 1, Psalms 1. You know, nange prophet, the same thing happened. Ngikhumbula some years back ngisazama ukufunda isiprophet, just nje ngiyangilwe ngizwa abantu enkonzweni bekhuluma uRevelation 13, ukhuluma ngebeast, ngama of the beast, and understand ukuthi kahle bayithola kanjani lento. Ngikhumbula manje sekukhulunywa nge-America, ngathi sengi-understande le ukuthi okay, i-first beast i-papers ngiyayibona kancane ku verse 5, yabo, 35 marks. Hayi le ya-America ngiyizwa. Hey,
uyabona yangihlupha lento, and uNkulunkulu i-impression ayifaka enhliziyweni yami ukuthi hayi manje ngoba you don't understand, just try to memorize the verses. Then ngawuthatha iRevelation 13 una-18 verses ngawumemorize verse by verse, one by one. And as ngimemorize awubona manje because I'm repeating it, oh ithi lento, and then I'm reading manje na-Great controversy kwakhe kwahlangana kwangathi kusemini la bekumnyama khona, yabo. So uNkulunkulu bazalwane, lento uNkulunkulu mayekuthuma ukuthi wenze into ingoba usebenza kulekelela. Once wena ufake nje the effort, the rest he does it, yabo. Ngoba uNkulunkulu yazi asinamanga. Amen. Asifundele iverse, cela usifundele brother Tommy, chapter 1. Sifundele mhlambe uverse 2 no verse 3. All right. Kepha verse 1 just for clarity. Kala verse 1 to 3 is fine. Right. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakoladayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. 3. Unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Hey bazalwane, ngicela ukubuza lana. Emhlabeni singamaKristu, ahlukile amaKristu. Kukhona ama-seasonal Christians. Ngoba to be Christians is to be Christ-like. So ngama ngithi seasonal Christians, kunabantu abafana noJesu ngezikhathi ezithile. Kodwa makufika ezinye izikhathi ezithile engathi zithanda ukuba nzima, kuphinde kulahlele eceleni ukufana noJesu, kuvele ubuyele umuntu, phinde kudlule leyo season leyo aphinde afake lo, yayizwa leyo bazalwane. Now kunento leli hubo eliyivezayo ngama-seasons, lithi umuntu oloke ezindla noma eloke meditate ngomthetho kaNkulunkulu, kodwa unjengesihlahla esitshale eduze komfula. Ubona kubona izihlahla ezitshale eduze komfula, ubona zonke zinjani, zilihlaza. Sayizwa leyo nto, azazani na winter, ukuthi kusebusika isikhathi esiningi nje kulihlaza nje lapho kukulayini omfula, lana sinomfula lezansi la sitheze khona iy'nkuni ngezinye iy'khathi. Uma uzotheza ngasemfuleni ngeke uthole iy'nkuni zokubasa, ngoba uzothola iy'nkuni ezimanzi njalo ngisho noba kusebusika, yabo. Lezo sihlahla asomi, asikho seasonal, is evergreen, sihle. Now uthi uNkulunkulu masifuna ukufana leso sihlahla esinamaqabunga angabuni, sayizwa leyo nto bazalwane, athela futhi ney'thelo ngesikhathi sayo, kumele sizindle ngezwi lakhe. Singabe amaKristu ukuthi makufika isizini yenhlupheko ngiloke ngiphansi ngibuhlungu nokukholwa kwami engathi uyabona leyo nto. Makufika mhlambe isizini yokushonela, kunama-seasons bazalwane empilweni. Kube nesizini yani, kube nesizini mhlambe ukuthi abahlobo bami engathi bayangishiya, kunama-seasons empilweni. Kodwa kuthi umKristu ozindla ngezwi ufaniswa njengesihlahla esingashintshwa isizini, siloke si-green. Zithi ezinye iy'hlahla bezikade zi-green ngesama malisana izulu, nge-winter sekuyabonakala ukuthi oh hayi leziya azikho ngasemfuleni. Kodwa ozindla ngezwi kaNkulunkulu uloke bazalwane eyinto eyodwa njalo, consistency. Siyabona lento bazalwane. So ngithi nje asibuke ukubaluleka okuzindla ngezwi likaNkulunkulu, and ezwini likaNkulunkulu iphathi engithanda kakhulu ukuzindla ngayo personally, engiye ngikhuthaze bazalwane ukuthi nathi sithanda ukuzindla ngayo, uthando lukaNkulunkulu enikela ngendodana yakhe uJesu Kristu. Hey, uyabona izolo ngiyayicabanga kahle lento ngathi hey asike sikaboni lutho. Uyazi nginezingane la ekhaya, and I believe in discipline, yabo izingane. Kodwa bungakuthatha ingane yami mhlambe sithi iyahlupha la enkonzweni, uphume nayo emnyango uyishaye, ngithi ngiyeze ethi ibihlupha vele, ngithi ngiyeze yakhala isibhaxo pha ikhala ingane, ngithi ngiyabona
mangibuka mhlambe le windi sewuthatha neva uyayigwaza ngayo le engalweni ngithi ngiyabona seyishayana ngeplanga ekhanda uyabona lapho bazalwane ubuhlungu engiyobuzwa vele futhi ubuhlobo bungacishe buphele vele ubuhlobo bethu siyayibona leyo nto kunjalo nje indlela umzali ayithanda ngayo ingane yakhe sayizona bazalwane ucabange-ke bazalwane ubuhlungu uNkulunkulu azifake kubona malithi iBhayibhile wanikela ngendodana ucabange uNkulunkulu seyibuke uJesu egqokiswe umqhele wameva hayi ukuthi yazi thina singakhala ingane yethu ihlatshwa umuntu eyihlaba nje ngeva ungathi ukuthi kanti lo muntu udisiplina kanjani kodwa siyabona indodana kaNkulunkulu bazalwane igqoke umqhele wameva ihlatshwe ngameva iyashawa lana izidabuke emhlane yazi uma ufunda kwincwadi ka-Isaiah chapter 50 verse 6 lithi iBhayibhile uJesu babeze bemdonse bemhluthule nangey'nwele eyicabanga leyo nto bazalwane ingane yakho kube khona mhlawumbe unengane eyintombazane enwele ezinde umzalwane ayishaya yaze ayidonse ngey'nwele ayihluthule thina bazalwane yingakho uthando kaNkulunkulu asiluqondi yingakho uma ufunda ku-Patriarchs and Prophets kuthiwa kwakuyisimanga kuthiwa it was the marvel of all the universe that Christ should humble himself to save humanity. Lama ufunda futhi kwelinye page 63 kuthiwa it was a struggle even for the king of the universe to yield up his son. Kuthi but God so loved the world that he gave his only begotten son. So bazalwane yabona imicabango ekhuluma ngothando lwaNkulunkulu bazalwane izosisiza ey'ntweni eziningi ngoba manje silwa ngento eziningi othi uma uzibuka eziningi zazo azisakhi nje isimilo zakhe ingqondo nje ngungqondo okuningi yabo engathi uNkulunkulu angasisiza-ke bazalwane ngokuzindla ngezwi lakhe ukuze sithini sikhule ake sivaleni ngomkhuleko Nkosi enothando olumangalisa kakhulu Nkosi siyakubulela indlela osithande ngayo siyabulela Tata onothando ngegazi likaYesu elachitheka ngenxa yethu siyabulela kakhulu Nkosi ukuba igazi nangoku lisenamandla okuhlamba zonke izono ndiyacela Nkosi sihlambe we need a cleansing Father kakhulu ixesha Nkosi liyaphela nomusa uyavala kuninzi Nkosi esifunde ngako siyakubulela ngokusifundisa siyazi uba Nkosi i-information ininzi and kuzodinga ukuthi Nkosi simane sibuyela kuyo futhi sizindla ngayo kodwa nje siyacela Nkosi kakhulu usiphe nokuqonda cela uxolele Nkosi izono zethu futhi Nkosi ungasixoleli nje kuphela usihlambe ezonweni kuba ngaba Nkosi njengoba sifunda futhi khona nabanye abamamele nabazomamela Nkosi ngamaxesha aphambili kuba Nkosi khonapho nje kunezono ezisibambile ndiyacela Nkosi ngegama likaYesu Kristu uziqhawule Nkosi ezo zono kuba Nkosi kuncedaphi ukuthi Nkosi sizuze bonke ubumnandi bomhlaba kodwa silahlekelwe kuphila okuphakathi cela usincede kakhulu Nkosi konke nje kusisona emehlweni wakho whether Nkosi zi-relationships ezingahambelani nentando yakho konke nje Nkosi kwephula kwesabatha lakho elingcwele Nkosi nje nokungaphilisani kakuhle nabantu nokungathetheleli kube nabantu Nkosi esibabambela amagqubu uyazazi izona ezisenhliziyweni zethu cele Nkosi usiphe amandla okuhlukana nazo namhlanje usiphe Nkosi nezibindi ukuthi Nkosi apho kufuneke silungise izinto nabantu silungise Nkosi siyacela Tata othandekayo siyakubulela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha amen Amen. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be